Prvih 15 sekundi tvog videa te sprečava da zarađuješ novac. Analizirao sam 1000 YouTube kanala. Većina njih pravi greške u uvodu koje odmah unište povjerenje gledaoca. A te greške ubijaju vrijeme gledanja, takozvani watch time, klikove i prodaju. Zato ću sada na primjeru 3 kanala pokazati kako popraviti probleme sa uvodom, koje vjerovatno i ti imaš, koristeći trikove koji su i meni izuzetno pomogli. Prvo da ponovimo šta treba biti svrha videa i koji elementi utiču na postizanje tog cilja. Dobar thumbnail i naslov videa u kombinaciji obećavaju gledaocu određen rezultat i bude neodoljivu radoznalost, što kod ciljne publike izaziva hormonsku eksploziju. Zato ja to zovem TNT pakovanje. Krajnji cilj svakog videa treba biti kristalno jasan. 3 najbitnija cilja u zavisnosti od tematike YouTube kanala i faze u kojoj se nalazi su sljedeći. Prvo, da gledaoc pogleda video do kraja i pogleda sljedeći video. Drugo, ili da pogleda video do kraja, klikne na link u opisu videa i unese se u newsletter. Treće, ili da pogleda video do kraja, klikne na link u opisu videa i kupi digitalni proizvod. Kao što vidimo, neovisno šta je cilj videa, gledaoc treba da pogleda video do kraja. A dio videa koji je najodgovorniji da li će se upravo to desiti jeste uvod. Ako uvod ne valja, gledaoc će odmah odustati. U prosjeku više od pola gledaoca odustane u prvih 6 sekundi videa, a više od 70% njih odustane od gledanja u prvih 30 sekundi. U YouTube studiju postoji takozvani retention grafikon koji nam upravo pokazuje gdje gubimo gledaoce. Ovo je retention grafikon drugog videa serijala kojeg upravo gledaš. Više od 60% gledaoca je ostalo do 30. sekunde. Opći prosjek je 30%. Dakle, duplo bolje nego prosjek. Retention grafikon prvog YouTube videa kojeg sam ikada objavio izgleda ovako. Ovakav retention grafikon se zove negativni hockey stick, jer liči na hockey palicu i ukazuje na brz odlazak gledaoca, što nikako nije dobro. Moji najbolji videi na kraju videa imaju gledanost od 60%. To se smatra izvrsnim. Ako ti u svom YouTube studiju vidiš mnogo hockey palica, ne brini, sada ću ti pokazati kako ćeš to popraviti. Prije nego što krenemo, samo da objasnim zašto je retention grafikon bitan. Što više ljudi pogleda video do kraja, to je veća vjerovatnoća da će YouTube algoritam nastaviti preporučavati tvoj video sve široj publici. Ali što je još bitnije, cilj videa, neovisno od toga koji je od malo prije navedena 3, zavisi od toga koliko će ljudi pogledati video do kraja. Postoji izuzeci kada, na primjer, video pogleda baš mnogo ljudi, to jest YouTube algoritam prikaže video jako širokoj publici. Tada hockey palica nije problem, jer nama je bitno da naša ciljna publika postigne cilj. Ako to nije interesantno široj masi, to nije naš problem. Dobro, sada kada je jasno da je uvod bitan i da snažno utiče na postizanje naših ciljeva, da vidimo kako ga možemo popraviti. To ću ti pokazati na osnovu 3 različita videa. Pogledajmo zajedno prvi 30 sekundi ovog videa koji početnicima obećava da će ih naučiti svirati gitaru. Ostani sa mnom pa ću prokomentarisati uvod. Većina gledalaca je već otišla. Iako vidimo da on zna nešto svirati, nedostaje obraćanje gledalcu. I najvredniji dio videa je ostao neiskorišten. Uz to ne možemo prepoznati pjesmu. Ne vidimo neko posebno umijeće. I većina dešnjaka će se pitati zašto svira sa naopako okrenutom gitarom. No, hajmo dalje pogledati. Pozdrav svima, ja sam Marko, a ovo je video škola gitare za početnike. Na početku nema potrebe da pozdravljate gledaoca, niti da navodite vaše ime i prezime. To su u ovom trenutku nepotrebne informacije za gledaoca. Da je naveo da je profesor gitare ili na neki drugi način odgovorio na pitanje ko si ti da mene učiš svirat gitaru, to bi moglo proći.
Da je ovo škola gitare, znamo iz naslova. Također nepotrebno. Pogledajmo još malo. Pošto ovo je prvi video, reći ću vam nešto o samoj gitari iz kojih se delova ona sastoji. Došli smo do 30 sekundi i većina gledalca je do sada otišla. Zato što nisu dobili niti jedan jedini razlog da ostaju. Šta više, spominjanje dijelova gitare zvuči smarajuće i nebitno. Zato će gledalac otići. Prvih 30 sekundi su također bitni, jer na TV uređajima kada na popisu videa navigiramo putem daljinskog na thumbnail, možemo pogledati prvih 30 sekundi bez da kliknemo na video. Isto važi za mobitel. Kada listamo rezultate i zadržimo se na jednom, on se automatski pokrene i možemo pogledati prvih 30 sekundi. Dakle, tih 30 sekundi su kao trailer za film i potrebno je dati gledalcu dovoljno razloga da nastavi gledati. Prvi savjet je da ne čekate ništa i odmah krenete pričati. Ne treba vam nikakva uvodna špica i to nije mjesto za ikakve pozdravlje ili predstavljanja. Drugi savjet je ubacite takozvane captionse u uvod. Dakle, titlove na video kao što viđamo na šorcima, zbog onih korisnika koji su gasili zvuk na mobitel. Idemo na sljedeći primjer. Pozdrav svima, ja sam Marko Osmanović, dobrodošli u video instrukcije glazbene kuće. Evo, ovaj tečaj smo namijenili svim početnicima i onima koji žele krenuti iz početka što se tiče gitare. Vidimo ponovo iste greške, plus nepotrebnu uvodnu špicu i ponavljanje iste rečenice malo drugačije, što opet dovodi do gubljenja zlata vrijedne pažnje. Naspram prvog instruktora do duše, koji kod sebe u sobi sjedi u polo majici, bez ikakvog osvjetljenja, ova izgleda kao muzičar. To jest, tako je obučen i zbog ambijenta imamo utisak da je dosta ozbiljniji, kao da sjedi u nekom studiju. Pogledajmo do kraja. Za početak, evo da vam se kratko predstavim, kao što sam rekao, ja sam Marko Osmanović, bavim se glazbom već jedno 25 godina, možda čak malo i više. Nepotrebno predstavljanje, ali makar pred kraj saznajemo da se bavi 25 godina glazbom, što može biti ključno da gledalac ipak nastavi gledati. Ovaj instruktor je zapravo gitarista divljih jagoda i već 10 godina drži kurseve gitare. Da je to rekao, imao bi makar jedan od 5 elemenata nužnih za intro. Tih 5 elemenata su ponavljanje, hook, kredibilitet, avatar i obećanje. Najjednostavniji uvod se sastoji od toga da na samom početku ponovimo naslov videa, na primjer ovako. Who's faster, a cheetah or one of the fastest cars in the world? Can a man beat a bear in a fight? Mr. Beast nije samo ponovio naslov videa, nego je odmah probudio još veću radoznalost, postavljajući još jedno zanimljivo pitanje. To je takozvani question hook, to jest hook pitanja. Međutim, možemo preskočiti ponavljanje ako imamo snažan hook, kao na primjer ovaj. 90% of people trying to learn guitar quit in the first year. Ovo je drugi tip hooka, takozvani fact hook, činjenični hook. Dakle, iznesemo činjenicu koja budi dodatnu radoznalost kod gledalca. Zato gledalac nastavlja gledati. And if you're trying to teach yourself, your chances of coming out of the winning side of that statistic after a whole year are even worse. Sada imamo razlog da ne učimo sami. Ovi podaci su nas nekako impresionirali, iako je YouTuber mlad. Da čujemo dalje. Don't give up hope, because I've spent the last 7 years going from this to this. Impresivno. Za 7 godina je očigledno naučio svirati izuzetno dobro. To hoće i gledalac i nastavlja slušati. Ovo je odličan primjer onoga što zovemo show don't tell. Dakle, potrebno je gledalcu pokazati dokaz naše stručnosti. To može biti živi primjer kao ovdje, a može biti i slika nečega što smo napravili. Ako smo, na primjer, slikari, stolari ili slično.
A možemo koristiti grafikone, kao grafikon posjeta, pregleda, subscribera, zarade, šta već dokazuje našu stručnost u toj niši. Pored toga, ovaj instruktor, iako ne izgovara direktno, on govori avataru da je na pravom mjestu i da ne gubi nadu. Avatar je stručni naziv za prosječnog gledaoca iz naše ciljne skupine koji ima prosječne karakteristike i koga zamišljamo da mu se obraćamo kada snimamo video. Ono što nedostaje ovom instruktoru je obećanje. Nismo čuli u prvih 30 sekundi šta ćemo postići i za koliko vremena. Pogledat ćemo primjer kako to sve može stati čak u 20 sekundi. Ali prije toga obrati pažnju na ovaj thumbnail i naslov. Nemoj kupiti gitaru dok ne pogledaš ovo. Ok, ajmo pogledati uvod zajedno. Acoustic or electric? Which one should you start with? I chose the wrong one and I almost quit after a week, so I want to help you avoid that. Today they're going head to head in 7 different categories to settle this and save you from making the wrong choice. After teaching hundreds of beginners over the last 24 years, I've seen what actually works, and by the end of this video, you'll know which one is right for you. Vrhunski. Najveću dilemu, to jest bol, koju početnici imaju jeste da ne znaju koju gitaru je lakše naučiti svirati. Tako da ih je sa ovim thumbnailom definitivno pogodio, a u kombinaciji sa naslovom je napravio pravi TNT. Početnik obavezno želi da pogleda ovaj video i da ne baci pare na pogrešnu gitaru. Maksimalna radoznalost je aktivirana. A evo šta kaže, tako se to radi. Prvo je ponovio glavno pitanje, onda objasnio avataru bitnost te odluke, potom iznosi činjenicu o 7 vrsta gitara i tako otvorio još jednu radoznalost. Koje su to sve gitare? Zatim daje prvo obećanje da će gledaoca spasti od pogrešne odluke i onda stvara kredibilitet sa stažom i činjenicom da je podučavao stotine početnika. Otvara još veći jaz radoznalosti, navodeći da zna šta donosi rezultate, pa se gledaoc pita zar ima toliko stvari da se može pogriješiti, a ujedno osjeća olakšanje, jer on djeluje stručno i vjeruje mu zadnje obećanje, da će mu na kraju videa biti jasno koju gitaru da kupi. Vidiš kako nije opteretio gledaoca dijelovima gitare, to jest pojmovima koji će ga zastrašiti. Snimio je video u ambijentu koji izgleda profesionalno i ima uredno osvjetljenje. Sve to zajedno daje mnogo razloga početniku da nastavi gledati. A najveći razlog je opet obećanje da će dobiti rezultat koji traži, to jest da će na kraju videa saznati koju vrstu gitare treba kupiti. A usput će još saznati mnoge zanimljive stvari za koje tek sad saznao da postoje i koje su mu povećali radoznalost. Da napišeš ovakav uvod treba dosta vremena i razmišljanja. Prije svega cilj videa treba biti jasan. U zadnjem primjeru cilj je da gledaoc pogleda sljedeći video, pa onda sljedeći, pa onda sljedeći, da bi mu tek onda ponudio kurs gitare. Kada znamo cilj videa, onda pravimo vrhunski TNT. Kao što je on napravio, otvorio je radoznalost. Ona je gledaoca dovela u uvod. U uvodu onda budi dodatnu radoznalost, daje razlog da ga slušaš i sve to sa potpunim razumijevanjem ciljne publike. Osjećaš se super jer ti je uzeo strah. I zato što znaš da će ti sada dilema se konačno riješiti. Sada znaš šta svaki od 5 elemenata znači. Ponavljanje, hook, kredibilitet, avatar i obećanje. Međutim, vragu malo bilo. Ima toga još. Pogledajmo opet prvih par sekundi ovog videa. Acoustic or electric? Which one should you start with? Ovo što se gitare pojavljuju jedna po jedna nije slučajnost. To je dio takozvanog vizualnog huka. Jako je bitno da tokom prve rečenice koju izgovaramo, sami sadržaj rečenice bude huk, ali i da koristimo vizualni huk u koji se ne ubrajaju već spomenuti captionsi. Dodatno čujemo muziku kako krene. To je takozvani zvučni huk. U prve 3 sekunde se svi hukovi trebaju ubaciti i biti u skladu,
a poruka gledalcu treba biti i dalje nedvosmislena. Na ovom primjeru vidiš koliko je uvod bitan. Može se reći presudan. Da li će gledalac ostati do kraja? Ako je obećani rezultat toliko bitan, to jest bolan za gledalca, on će ostati do kraja da sazna. A naš zadatak je da mu omogućimo lagan prelaz iz jedne komponente videa u drugu, počevši od TNT-a na uvod, pa onda sa uvoda na glavni sadržaj, pa tako unutar blokova glavnog sadržaja, sve do kraja kada dolazi takozvani call to action, to jest poziv na djelovanje. Svaki od tih prelaza ima samo jednu zajedničku stvar, a to je jaz radoznalosti. Svaki put kada zatvorimo jednu radoznalost, odmah otvaramo drugu i tako sve do kraja videa. Ali najbitniji dio je, kao što smo vidjeli, uvod, jer ako uvod valja, gledalac se naslanja i gleda video. U većini slučajeva prekinut će gledanje samo ako mu pažnja odluta. Zato u ovom videu može saznati kako držati pažnju gledalca tokom cijelog videa. Ako želiš redovno primati još sjajnih YouTube savjeta, prijavi se na besplatni newsletter YouTube škole na ytskola.com/newsletter i kao poklon ćeš dobiti pristup našem AI alatu Thumb Meister.